Danas je ovdje situacija drukčija nego što je bila onda. Danas je vi ste samoupravljači. Vi danas određujete vaše odnose u vašem preduzeću. Vi ste do sada pokazali se na visini, jer samoupravljanje je u našoj zemlji dalo ogromne rezultate. Već to sada od 50. godine pa dalje je samoupravljanje u Jugoslaviji sebe opravdalo kao jedini pravilni put u socijalističkoj izgradnji i u odnosima među proizvođačima, među onima koji stvaraju sva dobra koji je potreban jednom narodu. Da. I kako?